甲台湾看世界，来看俄罗斯咧选总统，现任的总统普丁是得到87%以上的选票当选连任，会当继续做总统做到2030年。这是互未少俄罗斯的百姓真担心，都惊普丁会扣税扣愈多，甚至会动员更较侪男丁送去乌克兰来休战。另外，普丁伫记者会强调讲，伊会继续以北京一个中国的原则来看待台湾。讲这投票的上尾一天，真侪俄罗斯的海外侨民到大使馆投票的时阵，是甲普丁来呛声。其中，甲普丁无共派的带头纳瓦尼的未亡人，是伫选票面顶写红色的名，表示抗议。反对普丁的俄罗斯海外侨民，伫总统大选投票第3天，也代表无爱战争、爱民主自由的白色蓝色的旗啊，伫欧洲各国的俄罗斯大使馆外口咧抗议。表面的俄罗斯大使馆外口有真侪人咧排咧，等要投反对普丁的票。已经过身的异议人士纳瓦尼的遗孀尤利亚冇去投票，大家拍破案。Я написала фамилию Навальный, потому что так не может быть, чтобы за месяц во время президентской кампании, за месяц до выборов, главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит. 纳瓦尼的支持者呼吁合格选民17正中昼去投票，加当局找麻烦，也是讲用选票去抗议，称之为侮辱普丁的行动。有英国特派员分析讲，小可电视反对派力量，较赢什么拢无做。是讲迄名普丁议员是以十足的气势摕到胜利，伊伫胜选演说中头一摆对纳瓦尼死伫狱中有所表态，伊表现出来的自卑，唔知是真的还是假。Господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. 普丁讲，若是会当卖阁伫俄罗斯看到纳瓦尼的面，伊愿意和对方一条生路。伫纳瓦尼过身了后，其他会当甲普丁竞争的政客无真正的反对派，而且国营民调中心的资料，普丁摕到87%的选票，会使连任到2023年。Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. 普丁连任，大家拢袂意外。作为习近平上大的盟友，伊伫记者会有配合北京一中原则。Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. 普丁搁甲乌克兰放条讲，要攻下更较侪土地设立缓冲区。看这个办是普丁连续的执政，将会互乌克兰也是北约更较沉重的防卫压力。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。